posljednje vrijeme sve je više primjera BiH dijaspore koja ulaže, pokreće i uspješno vodi kompanije u Bosni i Hercegovini koje izvoze na međunarodna tržišta, zapošljavaju domaću radnu snagu i investiraju sredstva u infrastrukturu. Jedna od takvih kompanija je BMT Inženjering, čije su osnivače Sakiba Mašića i Hermina Tenića ratna dešavanja odvela u Švedsku. Tamo su nakon određenog perioda osnovali svoju kompaniju, a nakon toga odlučili su se osnovati i sestrinsku firmu u Mostaru. Naravno, prevagnula je ta ljubav prema domovini, željeli su da na taj način daju svoj doprinos, iako su možda negdje drugo isto također mogli da otvore firmu, da naši momci dobiju priliku za zapošljavanje i za napredak. Mašinska obrada metala kojom se ova kompanija bavi je biznis koji je u konstantnoj ekspanziji širom BiH. Iako mlada kompanija, ona svakog dana ugovara nove poslove, a svaki novi rok je izazov i zadatak koji se mora ispuniti. Mi dobijemo crteže, na osnovu tog crteža dalje pravimo proizvode od svih konstrukcionih čelika, visokolegiranih čelika koji se koriste najviše za automate. Također od sirovina koristimo i aluminij, mesing pa i plastiku. Naši kupci su veliki giganti, svako u svom području i tako da je to jedan veliki izazov za nas da ovdje u Bosni i Hercegovini možemo da se pohvalimo da naši proizvodi su svugdje u svijetu ugrađeni u kompresore, u dijelove za kočnice, za vozove i automobilske industrije. A na međunarodno tržište izlaze po već isprobanom receptu, kao dobavljač za matičnu kompaniju u Švedskoj. Sve svoje proizvode plasiraju njima, a švedska kompanija dalje prodaje klijentima. Međutim, u doglednom periodu to će se promijeniti jer su već nekoliko puta kupci dolazili kod nas ovdje u Mostar i stekli smo njihovo povjerenje, tako da je treba samo još da potpišemo neke ugovore tako da ćemo dobiti svoje kupce. BMT Inženjering raste svakog dana, a dokaz za to su i redovni oglasi gdje ova kompanija traži lokalne stručnjake i otvara nova radna mjesta. Širimo naš proizvodni kapacitet, dovodimo još mašina iz Švedske. Na početku godine smo imali 2 mašine, sada imamo već 5 mašina u pogonu. Na kraju godine, prema mojim nekim procjenama, će nas biti sigurno 30-ak. Sada nas je zaposleno 15 u firmi. Novi radnici imaju priliku za obuku za CNC operatera u matičnoj kompaniji, gdje sa njima rade mentori, iskusne kolege iz Švedske. Svi naši momci koji se zaposle kod nas u firmi prvo prođu obuku za CNC operatera u našoj matičnoj firmi gore u Švedskoj. Nakon što se vrate, prođu određena testiranja sa naše strane, da li su osposobljeni za rad na takvim mašinama. Imamo dobra iskustva, napreduju što je najbitnije, tako da smatram da je to jedna velika prednost. Pozitivna su iskustva sa lokalnom zajednicom, zaista nismo imali nikakvih problema za dobivanje bilo kakvog papira. Od samog početka politika firme je da radimo samo po zakonu i onako kako to nalažu propisi, tako da nismo imali nikakvih problema ni sa inspekcijama. USAID Diaspora Invest Team želio je potpomoći ovu inicijativu, te kroz program bespovratnih sredstava omogućiti im dalji razvoj. USAID je dao svoj veliki doprinos u razvoj naše firme kroz mjernu opremu koju smo dobili, a koja nam zaista mnogo potrebna u proizvodnji, pogotovo zato što u narednom periodu imamo velike troškove, a to nam je na neki način olakšalo da taj novac uložimo u neke druge stvari. Sigurno da će nakon što je Diaspora Invest predložila sve ove priče, ohrabriti i drugi investitore da dođu u našu državu, da vide da to može, da se može u Bosni i Hercegovini proizvoditi ozbiljni komadi koji se plasiraju vani, da je to sve moguće kod nas kao i na zemljama Skandinavije. Sa ovakvom motivacijom tima BMT Inženjering i adekvatnom podrškom sredine u kojima rade, vjerujemo da pravi uspjeh firme tek slijedi. Možda će upravo to ohrabriti i druge investitore iz dijaspore da dođu u BiH i pokrenu nove projekte. Možda je i najteže uspjeti u svojoj državi, ali ipak ljepši osjećaj kad se na kraju to i desi.